Profesa Engineer Katente Kyarusoke atenya omutura w'isango omugombora ya Kabwezo mu district ya Kyegegwa n'omushomesa rurengo rwa university kandi obwa hati nakora ekirisa kya start kuruga omu muhogo apakinga obutuzi obwarikwehingira akora amajuta gente hamwe n'ebindi bingi. Ntulima ebicooli, ntulima ebihimba, ntulima obumonde, ntulima muhogo, ntulima ebitooke, then n'ebintu ebindi ebikongerwa. Now ekikuru ebintu bino tukubirima titukubitunda nk'okubiri biti ngu wakiha mu musiri straight away wakitunda ntulengaho oku adinga value. Ogu nakora n'ebyokurya by'amatungo kuruga omu bintu by'abahingi bingi barikunaga bwanyuma y'okubireeba nk'ebitiine mugasho. Tukubireta hano tubyomya byoma tubyomya tubita mu machines ezikora ezikuhindura bikafoka biochar. Ogu nakora n'amakara kuruga omu bishunga by'ebihimba. Ebihimba for example ebisusu by'ebihimba emiti y'ebihimba mutaginaga kakuba mu byomesa n'umusora akora biochar kandi nebayamba muno hamanda. Ekindi tukora hano tudryinga fruits twine miyembe hano twine fene tubisoro mu season tubihayo tubita mu dryers byoma ebikanja byabyebi nabyo tubikozesa ahabwo kugira ngo ni engineer omutendeke ogu nakora n'ebyoma ebyarukukoresa okutwara ehurira egyomisho. Yes, kilo bwingi nizikora nk'en pelletizer nkagikora the maize broken maize machine I made it. I can make a smaller version of that one, egg mixer. Okay? Then maize meals we make. Profesa Kyarusoke obwa atatandikire ehuriro y'okwetorora omu mashomero ga siniya kushomesa abeegi ahabikwatirine n'okwongyera omutindo aha bihingwa. Mulimo gwanyu abaana okwega okukora okulima munyakukana nukwo mukole. Profesa hona yongira yaireko kukwatwa habwa abanya-Uganda kutunga emisharuro mikye obwe biine amataka marungi hamwe n'enjura. N'itaka lyaitu lino twine. We shouldn't be having that. Ogu najumirira omuze gw'abahingi abarikuguza ebihingwa byabo jubajuba bwanyuma y'okusharura ekyari kugira ngu nibaferwa amagoba mingi. Eki nikimanyisa ngu naferwa kandi oli anyakukiguzire nuba akugobamu. Omuntu nagura ebicooli sei siringi 5 then nalindaho emyezi 2 nibika 8 rundi 10 so oli nagoba baitu iwe anyakuspendingire siringi 8 kujya kuturika ekicooli eki nosanga watunga siringi 5 byonka. Kyarusoke nagira ngu ariyo nakora ebi okuhindura aha nteekateeka y'abahingi. Amakuru aga gashakwa Philip Marangira.